i Jeste Baraja iz rodnoga kraja i danas ćemo igrati Geometry Dash World. Pošto smo u prošloj epizodi obarali onaj challenge, kao radili challenge, a u predprošloj epizodi smo kucali one kodove kod ovog plavog ovdje. U današnjoj epizodi ćemo kucati kodove kod Spookija, kod ovog sivoga. Pa hajde da počnemo. Znači ima dosta kodova. Prvi kod je LENNY. Znači Lenny. Oh no, dobijete nagradu ono. Onda sljedeći kod je ROBOTOP. Robotop. Tako. Onda sljedeći je blok bite. Onda sljedeći je Spooky, njegovo ime, SPOOKY, Thief. Onda sljedeći kod je Neverending. To. Onda sljedeći kod je Mule. Onda sljedeći kod je Sparky. I uzeli smo mu coin. Onda sljedeći kod je Ahead. I sljedeći kod je, zadnji kod je Gandalf Potter. Znači Gandalf Potter. I evo ga. Very clever. To je bilo to kod ovog ovdje. Znači to je bilo to za Spookija. I sada kad odradite to, ima još jedna tajna kad odete ovdje i klikćete stalno i kad dobijete ovaj zeleni tekst. Sad ću vam pročitati šta je to. Kao čuo sam šta si uradio, ti mali lopove, ukrao si kao Spookijev novčić. Kao, to je baš ono kao zlobno i ja volim to. Znam ja šta ti misliš, ali ti nikad nećeš dobiti moj novčić. Ja ga držim, I keep it safe. Kao ja ga dobro čuvam i previše pametno za tebe. Znači to je bila ta secret, a možda možemo izvaditi kod njega kada ga budemo stalno tirali. Nemojte čitati ovaj svijetlo plavi tekst. Evo ga, znači kao tajne, prave me, kao makes me feel lost, kao gube me, kao ti si u Twilight zoni, možda si ti u Twilight zoni, podsjeća me na knjigu koju sam čitao, stranice su bile čudne, prva stranica kao stranica 1, prva stranica je bila druga stranica, treća stranica je bila šesta stranica. Kao napravljena je baš teška za čitati. I to je kao bila neka secrets. A i te kodove isto za te secrets ću potražiti u nekim sljedećim videima. Tako da subscribe i like ako želite više ovakvih videa. Šerajte vašim prijateljima ako želite i ako oni žele naravno da vide, a i ne moraju, znači slobodno share i koment ako hoćete ponovit ću vam ja u komentarima još kodove, da možda nisam dobro možda nešto napisao. I to je bilo to za ovaj video. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekim sljedećim videima. Like na ovaj i na prošli video gdje sam radio challenge. I komentarite ako hoćete da odradim ovaj Toxic Factory, sve ove levele bez jednog pada. Znači sve odjednom iz prve. I to će biti kao hashtag
2 drugi challenge. I vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao!